Mehut keraya tentu bengih te ke ubud. Kan? Ati bengih no benci be ubud yang galak de raya. Hai menarik benar. Raya bak pandangan orang, raya bak anggapan macam-macam ke benar. Raya jabatan. Nya ke kagaknya wala ilaja lahu illa. Bodoh hubbu dunianya payah tahan baik itu bit. Persih lagi burung tujuh. Nya ndak terajah tengah bisa itu be haji. Nya nabi doa ro interen kejin kam sia buklos biru tulos biru gah hai betih ti. Burung ya nyan tidak cuma dengar ada. Hai wala illa jalahu ya kan illal iman bil yaumil akhir ya ke ubadi nyan hana ubat bagi kecuali iman dengan orang akhirat dan dengan barang yana daripada raya tak dosa raya tak siksa kita ingat adanya baru kejuk ubat dan kapan-kapan hasil bagi seorang yakin dengan demikian iberangkatlah lah mati dengan cinta dunia. Baru berangkat cinta dunia betul-betul itu biat. Apabila betul-betul yakin dalam hati tanya dengan orang akhirat dan dengan janji siksa dan fala. Nyani peluang hidup dunia. Karena bahawa sungguh hubungnya bahawa sungguh cinta kepada megah pangkat dan jabatan dianya itu adalah yang tersampuh daripada hati cinta kepada kehinaan. Mehut keraya tentu bengih te ke ubud. Kan? Ati bengih no benci be ubud yang galak de raya. Hai menarik benar. Raya bak pandangan orang, raya bak anggapan macam-macam ke benar. Raya jabatan. Nyan dipinah kepada galak ke hina, galak ke pep. Karena basuh kalen hina dunia dan manfaat keindahan akhirat nyan baru hana berpaling hati kepada dunia. Sekalipun diberikan akan kerajaan dunia daripada masyrik dan maghrib. Mereka betul-betul di akhirat lah mati tu, yakin kepada akhirat dan yakin kepada siksa. Nyan baru berangkat galak ke raya, galak ke hari.